uko hackers ashobora kugukurikirana. Ese wigeze utekereza ko hari umuntu ushobora kumenya aho uri atari kumwe nawe atanaguhamagaye? Ukuri nuko muri iki gihe hari uburyo hackers ashobora kugukurikirana akoresheje phone yawe cyangwa internet. Ariko ikibazo si ugutinya, ni ukumenya uko ibikorwa kugira ngo ubashe kwirinda. Uyu munsi tugiye kureba uburyo 10 hackers ashobora kugukurikiramo nuko wabwirinda. Ubwa mbere ni GPS yo muri telefone. Telefoni zacu zifite GPS ifasha kumenya aho turi. Iyo app ifite uburenganzira cyangwa se permission, ibishobora kumenya aho uri neza cyane. Urugero, app za map, transport cyangwa izindi zigiye zitandukanye. Niba zitizewe, ziba zishobora gukusanya amakuru yawe. Kabiri ni IP address. Iyo ukoresheje internet uba ufite IP address. Iyi IP address ibishobora kugaragaza igihugu urimo, umujyi uriho, nubwo itagaragaza aho uri neza 100%. Ibishobora gutanga icyerekezo cyawe. Ubwa gatatu ni social media. Abantu benshi bashyira kuri Facebook, Instagram, WhatsApp status amafoto n'ahantu bari. Hackers abashobora gukusanya aya makuru akamenya aho uri cyangwa aho ujya. Ni nk'uko wowe ubwawe wimenyekanishiriza amakuru yawe. Uburyo bwa kane ni link zikurangira location. Hari link zimwe zishobora kugukurikirana. Iyo ukanze link ibishobora kureba IP yawe cyangwa device yawe. Abashukanye bakoresha ubu buryo mu kumenya amakuru y'abantu. Ubwa gatanu ni Wi-Fi network. Iyo uhuye na Wi-Fi, system ibishobora kumenya aho uri. Public Wi-Fi zimwe zishobora kubika amakuru y'abazikoresheje. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda kuri Wi-Fi utazi. Gatandatu ni app zisaba permission nyinshi. Hari app zisaba location, camera, microphone. Niba utabyitondeye ziba zishobora gukusanya amakuru yawe igihe cyose. Ni uba ugomba kwemerera permission utumva. Karindwi ni Bluetooth. Bluetooth ibishobora gukoreshwa mu kumenya devices ziri aho hafi. Mu bice bimwe by'isi ikoreshwa mu gukurikirana abantu mu nyubako nini. Niba idakenewe ni byiza ko wayizima. 8 ni metadata y'amafoto. Iyo ufashe ifoto hari amakuru ajyana nayo, aho yafatiwe, igihe yafatiwe. Aya makuru yitwa metadata. Iyo yasangije umuntu abashobora kumenya aho uri. 9 ni malware na spyware. Hari software ziba zishobora gushyirwa muri phone yawe zitabizi. Ziba zishobora gukurikirana aho uri, gufata amakuru yawe, kohereza ayo makuru kuri hacker. Ibi nibyo bikomeye cyane mu gukurikirana abantu. Uburyo bwa 10 rero ni social engineering. Hari igihe hacker akoresha technology gusa, ahubwo agakoresha wowe. Abashobora kukubaza ibibazo akamenya aho ukorera, aho utuye, aho ujya. Ibi byose biba bishobora gutuma akumenya neza kurusha uko wowe wabitekereza. Nkuko mubibonye, gukurikirana umuntu ntibisaba ibintu bigoye cyane. Bishobora gutangira ku makuru mato utanga buri munsi. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko iyo ubizi uba ushobora kwirinda. Komeza ukurikirana iyi seri kugira ngo wige byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment kuri Sibo James Tech and AI. Twabanye nitwa James, dukomeje guhabwa ikaze. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.